encender un dragón apagado. O autor é Vivian. Vai dun dragón que non pode escupir lume e un amigo intenta axudar. O meu personaxe favorito é Dragón porque é divertido. Vai de un dragón que non pode escupir lume. O libro gústame porque o dragón non pode escupir lume e un amigo o axuda. Aos que lle guste os libros de como vai a vida, que lea este. Chao.